Салам достор, бүгін 24 май 2025 жыл 5 сектордағы елдік арзан ұнылар болды. Каналға қатты лайк басқан ұлдала. Бірінші машина Mazda Capella 426-365 сом. Объем 1.8 жылы 97, расход 7.8 механика. Бұл видео аябай қызықты видео, анткени елдік арзан елге лайықты машина болды. Ушул окшош универсал варианттагы Mazda 323 каналга сөз сатпак жана обязательно лайк басканыңызды. Бул машинанын состояниясы аябай жакшы экен. Бул дагы 365 000 сом, жылы 99, расход 6.7. Состояниясы аябай жакшы экен. Видеону титретпей тартпайсың дегендер үчүн мына нормальный видео болот. Андан кийин машина Audi. Бул видео аябай узун болушу мүмкүн. Жылы 92, объем 2.6, 420 000 сом. Механика. Каналга каталып сөз түрдө лайк басып кола. Бул уже кечки базар окот, саат 5ке жакында калды, 4,5. Кийинки Mazda машинасы 08-региондо, маркасын азыр карайбыз. Mazda Demio, жылы 99, объем 1.5. Вложение ходовойдо вложение бар экен, 220 000 сом. Чакан машина 220 000 сом болду. Андан кийин машина Toyota Carina 94, автомат 350 000 сом. Состояниясы аябай жакшы экен. Ушундай арзан эле машиналарды тартып атам, элге ылайыктап. Бул болсо Toyota Corolla, эскисинен үстүндөй алды. Кожный салон, коробкасы механика. Басы 280 000, объем 1.4, жылы 2001, расход 6.7. Passat B5, Passat издегендер үчүн. Жылы 2003, объем 1.8, басы жазылып эмес экен, коробкасы механика. Видео монтаж эч кайда алыстабайбыз. Mazda 626 универсал, Mazda 323 универсал. Жылы 98, 330 000 сом. Аралаш 5 сектордагы машиналар. Каналга каталып сөз түрдө лайк басып кола. Бүгүн 24 май 2025. Кийинки машина Toyota Corolla башка кыздар эскисинен. Жок, Toyota Avensis 2001, 400 000 сом, объем 1.8, коробкасы механика. Жакшы состояниядагы бул жерде Audi турат. 07-региондо, жылы 95, объем 1.6, 380 000 сом, коробкасы автомат. 380 000 сомго автомат машина. Mazda 323 седан. Дөңгөлөктөр ушундай тоголок формада экен. Жылы 99, объем 1.8, 360 000 сом. Mercedes 124 Бишкектин учетунда. Жылы 93, срочно продаю, 360 000 сом, коробкасы автомат. 124, 360 000 сом автомат коробкада. Состояниясы аябай жакшы экен. Бираз лак сейилип калган жерлер бар экен. Андан кийин дагы улантып бересиз видеону. Лупарик сурагандар үчүн лупарик 550 000 сом. Жылы 2001, объем 2.4, автомат. Mazda. «2008, 660 000 сом, один хозяин, в хорошем состоянии, коробкасы автомат».
Бұл жерде дагы бир состояниясы жакшы Mercedes 124, номерден бери 124. Бишкектин учетунда 300 000 сом. Кузов не битый, жылы 87, объем 2.3, Mercedes 124 рата, как раз без вложения. Сел и поехал где-то, отудум жеттим. Кыргызстандын эски номерунда Golf 4. Коробкасы механика, чыгарылган жылы 98, объем 1.6. Кондиционер заправлен 360 000 сом. Бир Мерс $5000. Жылы 2002, объем 1.6. Коробка автомат. Бул катарга кирет эми. Универсал Мерс. Салондору ушундай жакшы экен негизи. Бул жерде мыктылык жакын. Арвалевалы баасы 360 000 сом, объем 2.2, жылы 92. Арзан Вента чыгып калды, бул жерде состояниясы аябай жакшы. 230 000, жылы 92, объем 1.8. Passat объем 1.8, Passat 5. Оригинал жылы 99, 330 000 сом. Объем 1.8. Golf 2, 150 000 сом. Объем 1.8, расход GT. 150 000 сомго Golf 2 берилди. Audi 100 болуш керек болуп, объем 2.6. 2.6 дагы Audi негизи жакшы деп айтышат. Audi S4 жылы 92, объем 2.8 дейт бул жерде. Баасы 400 000 сом. Бирок артында 2.6 деген жазылып экен. Бул жерде дагы бир Passat B5. Коробкасы автомат, жылы 2001, объем 1.8, бензин 420 000 сом. Полный электропакет, кондиционер бар. Коробкасы автомат. Бул видеонун негизи башка дагы биринчи жана экинчи часть чыккан, ошону дагы каналга кирип көрсөң болот. Бул жерде Golf жылы 97, объем 1.8, расход 6 GT, пробег оригинал, брашу 345 000 сом. Golf 3 345 000. Видеоны монталсыз. Hyundai Sonata eskisinden. Sonata kızgınları var mı? Коробкасы механика. Жылы 2003, пробег 299 000, басы 260 000 сом, мотор коробка Zilk. Лупарик зайчик сразу возьму, мнение брат, объем 2.3 без вложений. Басы жазылмас екен, кызыккандар Mazda 26, коробкасы автомат, жылы 98, басы 390 000 сом. Mazda Capella, автомат 390 000 сом. Дискалары жакшы. Я Toyota Avensis. Жылы 2002, объем 1.8, 695 000 сом. Коробкасы автомат. Каналга каттап, сөз түрү лайк баскылап, бул жерде дагы Toyota Avensis турат.
Басы $8000, объем 2, жылы 2007 механика. Басы $8000, коробкасы механика. Toyota Avensis. Сөз түрде каналға қосып лайк басып болғап үшін видео тақытым. Бұл жерде дағы бір Mondeo Ford Focus 330 метр, объем 1.6 2003 бензин. Базар шоу. Базар шоу. Бұл Қытай ғой? Электромобиль Қытай. Басы 600 000 сом. Пробег 197 000, жылы 2018. Электрический екен, басы 600 000 сом. Коробкасы автомат. Бұл айта кетейін электрический жүреді, токпенен жүрген машина. Шығарылған өлкесі Қытай. Бұл жерде Volkswagen 4, жылы 2002, объем 1.6, 16 клапанный мотор, коробка привязной, 420 000 сом қысқасы. Сіздерге қандай машиналарды қызық комментарийға жазып қойға. Жаңағы шу біреу жазған Toyota Avensis Universal деп қасып екен. Toyota Avensis Universal. Дөңгелек түрінің протекторлары жақсы алды, айбай майлап сырдап жалдап тұр. Коробкасы механика, басы жылы 545 000. Toyota Avensis жылы 2002, объем 1.8. Канал астап сөз түрде лайк. Келесі үшін жақсы видео өтетін. Бұл да бір Mercedes 124, шығарылған жылы 1991, объем 2 договорында өзіңіз жауап сөз көрді. Срочно деп жазып қойып тұр. Mazda 6 іздегендер бар, Mazda 6-лар айбай жұмсақ машина болды. $5900, объем 2, жылы 2002. Каналға қаттап лайк басып қойғанды ұмытпаңдар, анткени бұл базар шоу каналы. Анан дагы бұл жерде Mondeo отырат, ошонун жанында мындай Getz. Mondeoдан баштайм. Прошу $6000. Коробкасы механика, жылы 2002, бензин, расход, объем 1.8, коробка механика. Бирок состояниясы аябай жакшы экен. Ford Mondeo. Андан Hyundai Getz 02 регион отурушчулары. Коробкасы автомат, басы 350 000 сом, объем 1.6, жылы 2004. Расход 10. Каналга сөз түрде болду. Анткени бул базар шоу каналы. Да, вот сезон эч бұл міне Golf двойкаға оқшап кеткен, бирок бийик. Volkswagen Golf Country дейт қой, башкача машина. Пробег 250 000, механика 1.8, 4 виды заводской, басы 580 000 сом. Үстүдө мындай дагы багаж бар экен. 580 000 сомго рампуры 4 виды. Коробкасы механика, ичи беккен. Универсал вариантта Mazda 323. Бишкектин учетунда состояниясы дөңгөлөк турунун состояниясы жакшы экен. Туну майлап сырдап жалган базарга саткалы даярдап коюптур. Коробкасы механика. Басы 360 000 сом, объем 1.6, жылы 2003, 360 000 сом. Андан кийин машина Mazda премиясы 495 000. Коробкасы автомат, объем 2, пробег оригинал. Коробка автомат. Каналга каттап лайк басып унутпаңдар.
Daha kaysı жердеги машиналарды ташташ мүмкүн. Golf 4 390 000, объем 1.6, жылы 2002, пробег оригинал, механика, расход 6-8 дейт. Mercedes Benz ушундай машинанын салганда деле көп болот. 520 000. Коробкасы автомат, расход 8, объем 2.4. Suzuki деген машина. Мындай маркаларга чындап кездешет. Жылы 2001, пробег 247 000, идеальный состояние 450 000 сом. Чакан машина экен, кичинекей. 450 000 сом, объем кандай болот экен? Объем 1.3. Mazda эмес, Nissan Premiera эскисинен. Ушундай машиналарды аябай көп көргөнүм. 520 000 сом. Жашыл түстө да бир Mazda 490 000 сом, объем 1.8, жылы 2000, пробег 300 000 сом, коробка автомат. Баасы 490 000 сом. Daha bir Mazda, коробкасы автомат, Mazda 6, жылы 2003, коробкасы автомат 495 000 сом, без вложения. Кыскасынан базар ушундай. Nissan Premiera Universal 440 000 сом, объем 1.8, механика, 440 000 сом, 1.8 механика. Mazda Capella 250 000 сом, жылы 99, объем 2, техника четко дейт, четко. Баасы кыскасы 250 000 сом. Toyota Camry 30-35 kuzov. Расход, объем 2.4, $8200, коробкасы автомат.